Rendangnya masakan Padang banget, enak, empuk banget. Iya, wah, ringan. Ih, Miki MBG-nya enak banget ya. Rendangnya masakan Padang banget, enak, empuk banget. Buahnya no enak banget kayak buah impor, seger banget lu. Ih, banget kira Miki kancaku si Putri kan orang demen rendangnya ya. Jadi diwek narik aku diuli loro. Lah sih nyora diwei. Enak teman. Ih, ngesuk aja kalian ya ketemuan. Ya, naon biasa ya. Iya. Udah. Ya udah. Ya wis ya. Ayo gua situ sih. Arep anak kejadian apa ya? Dan yang April diselimuti fokus ini. Kok temen lu beli dewe kan? Ya wani loh, biasanya beli dewe. Kenapa sih? Tekan sani bae. Ora usah. Ya wis lah. Kayaknya kira jadi kayak kudu tutut kena. Takutnya lah. Pokoknya dendam banget karo bercanyar kayak siapa sih guys? Naila. Jajal kon nek ketemu tak duduk karo piye? Setuju. Yap, ditutup karo dia apa? Halo Bandung. Ya lah kayak bocah stres kowe. Ah gitu kok keprimen kayak bener kayak jarine halo. Iya kan? Halo. Iya janji. Ya, bukan stres. Iya ora. Aku ketemu apa yang kotak lagi, guys. Iya keprimen sih loh. Pokoknya aku nak ketemu April karo Naila tutup karo gigi. Lamben nih itu kosong jangan mungkin kosong. Ndi kancamu sing anyar kae. Sing barengan karo kowe. Kowe juga lanjian semenjak karo kae. Wingi sing nyol-nyol kertas hari raiku mana raimu tuh nyol-nyol. Ngene kowe tak duduk karo pedangku ge. Kie nyora perlu apa-apa nyambung tangan kosong tok. Iya, Bang. Sikat bayu rasa malas-malasan. Kan temenan April dikeroyok bulan resek. Duh, itu jalan apa sih? Aduh, mana Naila teka kayak. Ayo, yuk. Peluangan di. Ayo kowe parindi. Pedangnya nah. Jarak pedang keramat. Ngene kowe. Gue orang anak kapok-kapoknya ya. Iki pada wani ya, siji lawan telu ya ra imbang, siki loro lawan telu. Oke, lawan ge. Kowe. Kafani mikir jare ngomong sikat-sikat. Ngene kowe sikat nang nyocat telu karo pedangmu keramatmu gie ngene. Maaf lah, Bril, mikir kan kok bercanda toh. Bercanda. Maaf lah. Diki sikat-sikat jare mikir Fani sing paling galak, ngene sikat. Orang Naila mikir kan kok bercanda toh. Bercandanya mikir kayak kenan kowe pada. Seneng kowe pada ya ndeleng nyawedi. Nyo mikir bedine selat tok sih jong wani. Wis April ayo bali lah, sebab kayaknya kudu tekawal bali deh. Asal karo nyikat April bagingan malah teka. Sapa sih sing ngerti? Bisa Naila ngerti kok ya. Wis lah, esuk meneh pikirna carane kepriye kalau ngepake April karo Naila ngerti bisa. Wis yo bali lah.